bafunda nje lokho bathi khona lokuthiwa uyi-archbishop balenze sekwenye into la ilento njengabani no reverend iyo into efanayo lithiwa archbishop asinakho lokho yes angithi uyabona eBhayibheli nje akuna archbishop yini leyo ubishop nangu uyavela ngoba mawubheka bishop leader yes but uarch lo arch Welcome to another episode of Sisazokhuluma aka noma #Ngothando. Sibonge futhi ukuthi uphinde uchoose le channel igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ya saphinde sahlangana futhi each and every time ke thina sihlezi nje sikhuluma indaba ezimnandi because indaba lezi ezithinta kakhulu umuntu noNkulunkulu. Into nje engakutshela yona as usual namhlanje futhi so thuma ngabe siqeda uyobufunda something khona yobukutholile ngihlezi ke ngingekho ngedwa nabafundisi hayi mina bahlezi bekhona bebengibuza abanye lapha bethi kanti sebashona kuphi Mdunge noma Makhaye iyakho iyazazi inxeke ukuthi nje igama nakho selifuna ukubaleka ya bengibuza impela ukuthi senikuphi ngithola lapha ya kuma social media ngiyasho ngithi hayi bakhona sazobabona so ngiyabonga kakhulu bafundisi bami uthini bekhona ya isikhathi senu siyasivaluisha kakhulu abantu abaningi bangacabanga ukuthi mhlambe nihlala la eduzane nami kulula nje ukuvele nginithole kanti hey ngilami neSoweto nina niphuma nibhekele kovali yabo nje siqhelelene kodwa ke ngale ntshisakalelo le kaNkulunkulu nayi iyakwazi ukuthi isenze sihlangane so ngiyabonga kakhulu ake sibingelele nje mhlambe ngiqale ngakuwe Mdunge ke sibingelele nje kubabukeli kancane nje siyabonga nje kakhulu Mr Shaba siyabonga nje kakhulu awuthubile hle kangaka ngathi ngakubusisa uNkulunkulu ngale yakwethu ukuthi nje creative platform enhle kangaka ukuthi sikwazi ukukhuluma ngendaba kaNkulunkulu siyabonga nje kakhulu akubusisa uNkulunkulu uVincent lo uchiliza uMdunge ngiyajabula nje kakhulu nje ke ukuthi ke siphinde sibonane sekunesikhathi eside kakhulu indoda ke yale kwahlabisa yes kwaZulu Natal ngokuhlala ke khona lapha nje ke eGauteng siyashumayela ivangeli khona lapha futhi eGauteng siyabonga nje kakhulu namhlanje sizoxoxa nje indaba interesting kakhulu ithi indaba yethu namhlanje do women lead the church ngaba besifazane bayalihola yini ibandla sizokhuluma ngalokho sondela sithobo sami siyabonga okay nambe ngingazi ngifana nani babukeli alright ngabo mama bayalihola yini ibandla alright before singene Makhaye asikomkele na awu siyabonga ngiyabingelela nami abalaleli abasibukeli ababukeli bonke abasibukelayo sibonge na ku Mr Shabangu kakhulu siyakubingelela futhi nawe kule ndawo yakho kule nkundla yakho cha ke umlungisi lo okhulumayo wakaMakhaye Sibongo ngiphuma khona le eNatal eKZN eMsinga angisisho nesigodi namhlanje exoshaneni isigodi lapho ngizala khona lapho ngikhona ke impela phakathi kwamadolobha amabili iPomoroyi iThukela Feli bayaze kababukeli njengoba seshilo umzalwane uMdunge mfowethu ukhuluma ukuthi sizokhuluma ke ngeleadership namhlanje ebandleni likaKristu uthi ime kanjani ileadership sikhuluma nje ngobuholi siphinde sithi ke asinabo abaholi ebandleni likaKristu besifazane abaholi ibandla ake ngime lapho yashisa sewuzwile kusazoshisa impela okay wena ungakwenza nje lapho ngabe usubscribe lapho upressa le button le kwenza ukuthi uthola ama notifications masiposte another episode ngoba after le uzofuna ukubukela namanye alandelayo so kuhle ukuthi YouTube ilokhu update
ake singene kuyo le ndaba iyashisa Yebo. inakho ukuthusanyana komama Yeah kubalulekile nje kakhulu ngoba Mr Shabango uNkulunkulu asimkhonzi ngama feelings wethu kodwa simkhonza njengokusho kwakhe manje ke ibalekile ke leyo nto leyo njengayo le topic iziningi izinto abayishoya abantu omunye umuzwa athi hayi who are you to judge me uyabona ngicona vela ngalifundi iBhayibheli akakwazi umuntu ukushumayela insindiso uyabona afika ishumayela iseBhayibhelini abuye futhi mase kuthi umuntu wesifazana akaliholi ibandla message who are you to judge me who are you kanjani manje ngoba angithi sifunda yini izwi yeah kusho ukuthi ke lapha ezwini kubalekile ukuthi simkhonze uNkulunkulu njengokusho kwezwi lakhe ngiyafisa nje ke sifunde u1 Timothy chapter 3 1 Timothy chapter 3 sizofunda nje uverse 1 sithini kuwe lapho Mr Shabang ngifuna nje uverse 1 angifundele uverse 1 lapha ithi this is a faithful saying if a man desires to be if a man desires the position of a bishop okay the position of a bishop okay he desires a good work ngiyabonga nje kakhulu okay bekufuna nje kuvele nje lapho ithi kule yakho iversion ithi bishop elezulu lithi likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi izothi umbonisi kwenye indawo iphinde ithi futhi ilunga uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unqanela umsebenzi omuhle yep ngiyafisa nje ke futhi ke silokuze ke sibheke nange amplified version okay yes ukuze siqonde lento leni ekuthiwa umbonisi ukuthi kahle iyini njoba sikhuluma ke ngeleadership aqale ngegood news yes good news ithi ke this is a true saying if a man is eager to be a church leader he desires an excellent work okay kusho ukuthi ibishop ne leader njoba la kulithe ibishop ibishop ne leader into eyodwa okay yeah bishop nani ne leader okay cela sikubala kusavele 2 okay kusho sekuvele 3 ngoba isizulu sithe yini sewumbonisi la isilungini lithi ibishop ne leader okay sambeke futhi siye kulokhuzana siyobheka iamplified this is a faithful and trustworthy saying if a man eagerly seeks the office of an overseer okwesithathu lokho angithi kuvele ibishop esilungeni kwavela ileader isithi ke manje the office of overseer okwesithathu kusho ukuthi ileader ibishop overseer into eyodwa yes bese ithi in bracket bishop into eyodwa yonke leyo okay bese ithi comma bese ithi superintendent into eyodwa leyo yes he desires an excellent task ufuna siyicounteke lezi zinto lezi okay usuperintendent ubishop ileader ubishop yeah sengimbalile usombalile yes okay angiqala phansi i-overseer yeah i-bishop i-superintendent i-leader yes okay make siye kuyilokhuzana ngiyacela ke siye kwi NLT khona kwesi5 okuzovela okay yes ake siye kwi NLT this is a trustworthy saying if someone aspires to be an elder yes okay asiyicounteke lezi zinto lezi i-elder yes i-bishop yes i-overseer yes superintendent yes i-leader into eyodwa le kusho ukuthi ke uma abantu bahola ibandla ilento le ichaza ini into eyodwa uma ngithanda ngisengathi ngesuperintendent yeah ngaze ngisijwayela reverend bishop or pastor okay yeah ujwayela reverend ayikho ke le ka reverend ngisikhuluma ngobulida lento ka reverend lena ichaza ukuthi onobunkulunkulu noma wesabekayo ayikho eBhayibhelini ya ngoba someone okwayibuza into ka reverend uthi buya ku but asingangeni kuyona okay asibuyela make siphinde ake siyolifunda ke lelizwi leli okay yes ake siphinde ke futhi silifunde likholekile lelizwi yena u1 Timothy chapter 3 ngoba besabheka nje ukuthi ichazani lento yes likholekile lelizwi lithi uma umuntu efisa
isikhundla sombonisi isikhundla lesi unqanela noma uwisha umsebenzi omuhle. Okay, kushuthi le ayiyona exactly sipho le. Into umuntu ayinqanelayo, Into umuntu ayifisayo. ayifisayo, Uma ngathi akayifisi ayizuba ayidzizayayo. futhi. Okay. Ayifani njengesipho uma uwumprofeti awubuza ukuthi uyafisa yini ukuba yini uba umprofeti. Yes, ngoba lento isuke ikuwe. Okay. Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi unqanela noma ufisa umsebenzi omuhle. Besithi ke ngakho umbonisi umelwe abe ngongasoleki. Kunalama qualifications ke afika bheko. Ukuthi akasoleki yini. Mangabe noma uyasoleka ekuthandeni imali ekudleni imali cha ke sikhona. Yeah. Uyabona? Yes. Yes. Noma ngabe mhlawumbe ke wasoleka ukuthi athi mhlawumbe uyabona kulamalanga seziningi izinto ekeyivela uzokuthiwa inceku uzokuthiwa uyasolakala ngathi iya rape angento uyabona. So ayikwazi ukuqhubeka manje makunjalo. Ayikwazi Ngoba siyasoleka. Ngoba uyasoleka. Uyabona lo ndaba leyo na. Yep. Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. Indoda emfazi munye. Kumele ibe nomfazi, umfazi abe yedwa. Okay. Ezo nje. Kumele ibe nani? Ibe nomfazi, umfazi abe yedwa. Yes, uyabona. Manje ukuthi mhlawumbe nabafazi abawu2. Cha isakwazi. ayisakwazi. Okay. Ayisakwazi ukuthi ngahola ini ibandla. Yes. Uyabona? Umuntu wesifazane akukho la vela khona, uyabona? Ukuthi akube umuntu wesifazane onendoda mhlawumbe noma eyodwa ayikho lonto leyo. Ake siqhubeke. Ngakho umbonisi umelo abe ngongasoleki, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, ama qualifications alonke la. Oqondileyo, oziphatha ngokufanele, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, isiqhamuka ke nansi nale kumele futhi akwazi futhi ukuba umuntu okwenza njani okwazi ukufundisa. Yes, angiyabona. Yep. Kusho ukuthi emva ngami yamazwi noma ngakwazi ukufundisa kuphela kodwa maye ngenakho lokhu yana akakwazi. Kusho kumele kuhambisane kube umuntu futhi okwazi ukwenza njani nokufundisa. Verse 3. Ongesilo iqhwele lewayini noma ongesiwo umuntu othanda iwayini. Ongesiso isilwi ngabe umuntu othanda ukulwa. Kepha omnene ongaxabaniyo onganqaneli imali. Ngoba uzogcina usuthi uNkulunkulu ukhulumile ufuna abantu abazopledge ngama 1000 ngoba manje babeka umuntu omubo ozoba umholi othanda ini imali. Uyabona? Yeah, so ziningi kakhulu inceke oyithola seyihamba ngama private jet uyabona inkinga ayithanda yini? Thanda imali. Greedy. Yes, uyabona? Athi ke uverse 4. Ophatha kahle indlu yakhe. Abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Angithi uyabona? Mayitho ophatha kahle indlu yakhe uyabona umphathi womuzi indoda akhulunywa la ngani ngomuntu wesifazane makwenzeka nje uba nesithembu ngeke usakhona ngoba umuntu wesithembu akakwazi ukuphatha kahle umuzi noma ngathi uphethe kahle ngithi bahlale belo abantu wesifazane isithembini nezingane zakho zihlale zilwa noma ngathi wayena uright uyabona manje akakwazi ke abe umuntu onjani ophatha kahle uthi ku verse 5 kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha wakhe umuzi angaliphatha kanjani ibandla likaNkuluNkulu na umuntu mengakwazi ukuphatha wakhe ini umuzi ke njengoba uNkulunkulu indoda yenze yaba inhloko kushiya umuzi ukuthi umuzi wani umuzi womuntu wesifazane uyabona yes ngoba kushuthi indoda lena enjani eyinhloko indoda eyinhloko indoda enomfazi oyedwa yes angiyabona yes uyabona indoda enomfazi onjani oyedwa kusho ukuthi manje nje umuntu wa divorce useyasoleka akasakwazi ukuthi angenze njani esakwazi ngolibandla akakwazi mhlamba ke sithi futhi Makhaya ke sithi mhlamba ashona lo mfazi uyabona kusho ukuthi fanele ame ngaleso sikhathi leso akame uyabona until azaphinde ke mhlawumbe ke mayisohleleni lokuthi agana aphinda agana futhi ngoba indoda enomfazi oyedwa akumelanga futhi angabi namfazi cha kumelanga uyabona angithi ama Bible school manje abalahla abantu umuntu vela hamba uyofunda eBible school qhamuka usebuya yeza ukuthi uyabona usewumfundisi usewumholi uyabona akuphambanisa yes and ngoba futhi usasho nje kanjani bayiphambanisa lezi zinto lezi zomholi lezi once nje waqala nje washumayela noma waphatha certificate so yini usumholi uyabona ake ngifunde futhi naleli futhi ake ngifune nje naleli nje bese nginikezela nomfowethu Makhaya ngiyafisa ke sifunde uTitus Titus yebo uTitus uchapter 1
Titus chapter 1 okay sesiyibhekile ke babukeli ukuthi masikhuluma ngeelder ngesixhoza ithi amadoda amakhulu yes uyabona yeah ukuthi ke masikhuluma ngeelder masikhuluma ngale party lena yobu leadership sikhuluma ngeelder ielder usuperintendent aphinde kube ubishop kuphinde kube ioverseer kuphinde kube ileader into eyodwa leyo nto into eyodwa yes okay ake sifunde nango Titus chapter 1 verse 5 uthi ke ngakushiya eKrete ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo umisa amalunga imizi yonke yoma elders la yoma bishop la abantu abazogada yini umsebenzi okay umisa amalunga imizi yonke njengokuba ngakuyala uma kukhona ongasoleki anibhekwe leyo nto le uma kukhona ongasoleki yebo ngiyayibona uma besoleka noma bekwazi ukushumayela noma beshisa abakwazi kodwa ukuhola yini ibandla uma kukhona ongasolekiyo indoda emfazi munye liyaphinda futhi indoda le ukwaba indaba yomuntu odivorceile yes angithi benomfazi oyi1 Yeah. okay whatever reasons wa divorce bahlukana usenomunye futhi uyi1 yes ngaphendula mfowethu hayi kahle kakhulu angithi ifike ibheke ukuthi iziphi lezi zinto akaqualify ngazo ekutheni ehole akube indoda engasolekiyo bese kuthiwa ibe umfazi munye ayinabo vela abawu2 okay ayibe futhi ngophatha kahle umuzi wakhe nabantwana bemlalela futhi nje ifamily yakhe bemlalela bemthobela lesikhathi ke esedivorceile ingabe basamlalela yini noma kube khona ukuthi ke kuye kwehlulane ekulaleleni njoba nakho manje udivorceile kodwa sifuna umuntu lo qualify la bemlalela ngesizotha bethobekile bemlalela abantwana bakhe umndeni wakhe umlalela ngabe yamlalela yini ngoba nanga kasekho manje badivorceile manje ngamanye amazi ngizama ukuthi hayi akangeni lapho ngoba lezi zinto ezifunakala usehlulekile yes ufana ukuthi nje ingane yakhe sithina kuthiwa azimlalele kodwa sesithola kunengane yakhe eyidlela inyawumbe noma ekipitile ayimlalelanga yebo ngiyayithanda wesayibeka nje ngoba okunye futhi okudeep uma sedivorceile lithi lizokuhlanganiswa uNkulunkulu angahlukaniswa umuntu kusho ukuthi ngesikhathi edivorceile athathe omunye una2 noma lo adivorce naye sebehlukene impela nje na mhlambe naye wagcina seshadwa womunye angithi akafile umfazi wakhe mawufuna nje lizwi uJesu washo kanjalo kubafundi bakhe kuMark chapter 10 verse 10 wathi olahla umfazi wakhe aganwe womunye uyaphinga uphingela lo namlahlile idivorce angithi asinayo uKristu maye divorceile chaza useqhubekele phambili uqhubeke uvela unaye komunye uyabona lo nazo umthatha kusho ukuthi usengowesi2 ngoba uthatha umuntu olahliwe uthatha umfazi womuntu yebo lona osuke eshada lona olahliwe naye lona noma ngathatha umuntu wesifazana okade eyintombi into kodwa for the fact ukuthi ubekashadile angithi fanele bazibahlokaniswe yini ukufa ngithi akafile kusho una2 okay manje akangeni ke lapho manje ke akangeni ke lapho makuthiwa akube indoda emfazi munye manje ke una2 ke manje makunjalo ngoba angithi usayikhona mawufuna nje lizwi nakuMaroma chapter 7 verse 1 uthi uPaul Paul ngikhuluma kwabawaziyo umthetho uthi anazini ukuthi umthetho oganana uyabusa kumuntu ngesikhathi sonke esaphila noma esekhona na lithi ke uthi ke mayiqhubeka uthi ke uma umfazi oganileyo ahlukane nendoda yakhe bese bangowenye indoda uyothiwa uyisiphingi ngoba indoda yakhe isaphila isaphila uthi uma kodwa indoda isifile usekhululekileke emthethweni wani woganwa uma eba ngowenye indoda ngeke kushiye ukuthini ukuthi uyaphinga manje ke ngame amazi indoda ke shuthi maka ya divorce yasishada omunye umfazi ayiqualify ukuthi ke ngalihola ibandla ngoba ina2 isi disqualify ithola disqualification kanjalo yes okay siqhubeke bengilana ke kuverse 6 uma kukhona ongasoleki indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangena kusolwa ngokushinga nabangalaleliyo ngokuba umbonisi umele ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkuluNkulu bona bazalwa laba phethe yini
umsebenzi kaNkulunkulu. Yes, njengomphathi muzi kaNkulunkulu ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, akufunakala umuntu ophuzayo, ongesiso isilwi, ongesiye ohahela inzuzo embi, kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, ozithibayo, obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. Umuntu lo njoba like laveza ngalathi angabi umuntu osasanda kukholwa. Umuntu lo mbele owazi isifundiso. Yini kanti umsebenzi wakhe? Ulusa imfundiso. Lesimfundiso. Abantu abaluse ini? Imfundiso laba yani yebandla. Alright. Ukuze akwazi ukuthulisa abaphika yikho livela kahle lana. Yes, ayisiphinde futhi uverse 8. Yes, uvela kahle lana uverse 8. Okay, uverse 9. Obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso. Ukuthi ezinye zezinto ezimenza ukuthi qualify. Ukuthi uyayiqonda ini imfundiso. Hayi umuntu ozoqhamuka athi number 7 uchaza ukuthi something incomplete. Ayikho lento le eBhayibhelini. Hayi umuntu ozoqhamuka ukuthi abantu abavuke ngo12 bawuthandaza ngo12. Akithi and sesigcwele lezo zinto. Number 12 bachaza ukuthi uyatshela noma yini ngoba uyabahola nanje nje usho ukuthi letha abavuke ngo12 bewuthandaza benza noma yini angithi manje benza inkomo abazana nabaluswa njengembuzi nenkomo ayikho lonto le kodwa imfundo ukubheka imfundo hayi kuzona inkomo shona hayi yabaluswa kanjalo akuluswa bona abantu benziwe inkomo kodwa ukubheka imfundo kaNkulunkulu imfundo nje iyebandla ukuthi ingalahleki singaphuma esporini nayo into ebhekiwe yep yes yikho kuzogcina kuthiwa nangibaba ngithi manje ufuneke belalele njengezipho shona le ubaba webandla ke manje baba wabo yeah injalo kusubaba webandla uyabona kodwa labazalwane beluse ini imfundo yep beluse imfundo labazalwane kunjalo yikho ke mawuzobheka nakuyizenzo chapter 15 kusukela evesini lika 1 kuyezwakala ukuthi kwaba namaJuda ayesindisiwe afundisa ukuthi nama Gentiles nabezizwe mabengene ekukholweni kumele benziwe njani basicircumcise lithini izompostoli Paul noBarnaba baphikisana nabo emva kolokho ke kwafunakala abapostoli nama elders ukuba bayohlola ini imfundo bayilungisa ini leyo ndaba abasalwane laba bengamele ini imfundo bakade imfundo yep uyabona bakade ini imfundo uyabona okay so ke yona ihamba ke yona kanjalo yibo kabantu laba yes uyabona so ke umuntu wesifazane akathola ndawo ke yena lapha akathola indawo uyabona umuntu wesifazane yena unjani akekho yena lapho kuphi lapho kwi leadership yani yebandla ziningi izinto abayishoyo umuza umuntu ke ethi ke hayi ngani noJesu ku Matthew 28 wathuma abafundi bakhe ukuthi hambani niyotshena abafundi bami ukuthi sohlangana eGalile uyabona yes akusiyimfundo yebandla le ubengasho uba ubafundisa uyabona nobani angakutshela nje ukuthi kunomuntu okubizayo la ngaphandle ngathi uyabona manje akusho manje uzothiwa manje uyakufundisa banakho ukuthi mabe defend abantu bahlanganisa into nje engahlanganiyo asithi ngoba vele nakho kuyavela kwakwenzakalani lapho ngalesikhathi vele umama kaJesu ngempela eyobatshela ukuthi uvukile or kwakuyini kwakuyisiprophet omhlawumbe ukuthini ukuthi ukubatshela lokho ngoba vele bayidefenda ngakho yes ukuthi umama kaJesu angithi wafika lapha ethuneni but mabefika yavela ingelosi yathi hayi lo nimfunani ophilayo kwabafileyo yes kwasegcine vele uJesu ukuthi hamba utshela abafundi bami ukuthi sohlangana eGalile njengoba ade usho nje manje angithi ke lapho vele uJesu uMaria yabo besifazane baba kade beyithuneni bafika ngekho vele yakho nabefika ngekho beza leyo myalezo ke vele bezwa ngalezi ingilosi bayosho lokho akukhona nanesesontweni lapha bebeze kuphi ethuneni ayikho into ezokhomba ukuthi beyochaza ukuthi nabo bayalida bahambisa imessage vele bayithole lapho khona lapha emgodini ayikho into eyinkinga nje lapho yebo basuke nje injalo ukuthi basuke befuna nje indlela yokucasha efana nane nokuthi bathi
ingani uJesu wakhuluma nomuntu wesifazane kuJohn 4 waseSamaria manje ngithi ngifuna ukuya lapho vele manje kwakwenze njani bo wasuka lo wesimame waseSamaria lithwa ngigcwalisa Samaria wathi wozani nizombona ongitshele zonke izindaba zami ubezani bayisho lokho kukodwa nje futhi wayebabizela kuJesu ukushumayela baphenduka beza kuJesu amaSamaria beza bafike baphenduka bathi sebefikile kuJesu basho impela bathi hayi cha sizwele ngokwethu kwase sekubanjani baba ngamakholwa yebo igazi lingakachitheki kuphendula kwayena lo muntu akakashunyaya kwayena akashunyaya bithi kodwa bakholwa ukuthini uJesu abakuzwa okay bakholwa abakuzwa mhlawumbe siyifunde bakholwa ilento eshomo mangabe wabushabangu ngihlangana nomuntu lapha namhlambe angabe mhlawumbe wenzani wegwila imgilingwane yakhe ngigijime ngithi uzani nizobona awuyikhona lento engisho ukuthi hey thola umuntu enyaweni zakhe uyakhanya uyakhazimula ngeke uyikhona lento le mithi asambe mawufika ufika usuzibonela wonke ngempela lento lo muntu ufika uyavutha lapho uyakhazimula leyo nto uyayikholwa uzofika nanifike nonke nafike nakubona lokho nofika nithi hey lento ebeyisho uMakhaye sifike sayikholwa lokhu ukukholwa ukuthi ukholwa yilento engikutshela yona nokukholwa lokho kukaKristu ukukholwa kokuphenduka mabephenduka abantu beshunyayezwa lokho ukukholwa yilento engikutshela yona ukukholwa nakho kodwa akusikhona lokho ukuphenduka babekholwa imessage akayibonile wabatshela kulungile ke bayikholwa leyo nto kodwa babe ngaphenduka kodwa babekholwa ile message akayishilo wesifazane lithi kodwa baphenduka mase beyifikele bona sebeyizwela bona uJesu akukhuluma hayi lula nje njengoba esho uMakhaye uyabona lento ifana nani ifana njengokuthi ngithi ngizofika kuwe kusasa la e-studio uyabona bese uyayikholwa leyo nto le bekuyilokho hayi ngisho kanjalo angithi lithi ilizwe kwabase phase 2 verse 11 lithi khumbulani ukuthi nina beningabezizwe beningama foreigners beningama gentiles nibizwa ngabangasoki nibizwa yilabo abasokayo ukusoka kweziwa kuphi enyameni ngezandla okweziwa ngezandla enyameni ithi ngaleso sikhathi nani ngena uNkulunkulu nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli bese izothi kodwa manje kuKristu Jesu nine nani kude senenziwa abaseduze ngani ngegazi labana bekungabezizwe abaseSamaria bangene ngani ngegazi manje lapha lalengachithekanga hayi bengachitheki igazi njengoba esho uMakhaye bakholwe ngempela ukuthi hawu lo muntu utshenana konke hayi kodwa babe yini ibandla likaKristu no kanti uJesu uthe noma bathuma bezoqala wathi manizwe ezizweni okholwa yenze njani babhabhatiswa laba bantu uJesu azabashumayeza abantu bezizwe futhi akekho umuntu wesifazane akekho omunye umuntu wezizwe uJesu afika amshumayeza futhi ke message wena lo muntu wesifazane akamshumayeza uyazi ukuthi message kanjani la akamtshela into ezokwenzeka ezayo ngoba kukhona lapha akagcine naye ixoxa indaba yakhe lo wesifazana ethi ngiyazi ukuthi uYesu uMesiya engakholwa ukuthi uJesu lona ethi thina ubaba wethu uJakobe wasinikeza ukuthi sikhuleke kule ntaba kodwa nina nithi indawo okukhuleka ikuphi iseJerusalem uthi uJesu ke kholwa sifazane endini siyeza isikhathi namanje sesikhona lapho ningasawukhuleka kule ntaba naseJerusalem ukhuluma ngento ezokwenzeka ngoba vele amaIsrayeli ayekhuleka kuphi eJerusalem laba bekhuleka kule ntaba ubatshela ngento kodwa leyo nto ifike mhla uJesu efa esiphambanweni mase esiphambanweni kuyimaqalwa ushinyelwe egameni lakhe bayima bekholwa abantu bagcina bekholwa uNkulunkulu beya njengalento ayishilo ethi okhuleka kubaba ukhuleka ngomoya nangeqiniso yayeke indaba zentaba manje ngichaza ukuthi ke lento yokuphenduka ibingakabi bikho bekuyingxoxo nje ebetween yena nalomuntu wesifazane akuphenduka la ngomoyizwa le ndaba ube uzemtshele ngento ezokwenzeka ukuthi siyeza isikhathi anisazokhuleka nakule ntaba akakazivali nendaba yokukhuleka entabeni manje uzoze hole nje lo mama kuthiwa mhlawumbe uyashumayela ubekholwa phi ngoba angeke usuke namhlanje uphendule namhlanje uqeda ushumayela namhlanje yes ubengakakhona lo mama khona namhlanje usiyavangela hayi khona ubengakakholwa obheka phela into akade beyixoxile nje indaba yani na ukuthi ophuza la ufike athi uKristu kuye ngiphuzise ngikhala amanzi ngiphuze isuka lapha indaba manje iqala lapho vele manje usemtshela nane nangamadoda akhe kushuthi lapho sekuJesu prophet ake manje okay ngoba phela uJesu bengaphili nalo wesimami wasibeke kanjalo manje kushuthi ubeyoshumayela ukuthini ubeyoshumayela amadoda akhe ngoba lento akade yisho lo ngimbonile ngitshene konke ubemtshene ini ngamadoda akhe
ngoba phela Manje ukhona umuntu okholwayo izinhle zokufa nokuvuka ubezoshumayela ukuthini Ushumayela ukuthini amadoda ubatshela nje lento ekhona ukuthi nje ngimbonile ozani nizombona bafike bambone finish mayesho ngitshene konke usho ngitshena amadoda uwechaza omtshene ngamadoda akhe manje akekho umuntu ozokholwa abe uMkristu ngokuthi manje uhamba uyamtshena ukuthi khona umuntu ongitshena amadoda ami. Okay, right, beza kodwa obvious uJesu masebefikile akabatshelanga amadoda lo mama ngenze ukuthi ngoba kubhalwanga angeke siyikhulumeke singakholwa ukuthi wayichaza ukuthi yimi lo ilula nje kana kwethu yazangana kwethu yes ilula nje ngifuna masiyibambe le ethi izizwe zingene ngokuchitheka kwegazi. Yes angithi uyabona lezo sathengwa thina ngani ngegazi ngoba lelo zwi ngabe selinamanga ngabe kanti amaSamaria wona angena lingachithekanga ngoba lesikhathi bebizwa asiyiboni ke le ndaba ngaphandle kokuyitoli ukuthi hayi kusho ukuthi akukho ndawo kodwa esiqiniseko sokuthi abangenanga izwi lithi basondeza abantu ngani ngegazi mangabe sesizotshela ukuthi bangena enye inkinga leyo bangathi uyabona lona yes ngoba uthi uKristu manje mabafundi bakhe kuLuka 24:47 uthi noshumayela ukuphenduka nokuthethelwa kwezona ezizweni zonke niqale kuphi eJerusalem uqalwe lapha yani eJerusalem yes manje bona ke mayingasaqala lapho manje ayikwazi vele ukuthi niqale kanti sekukhona abanye bezizwe sebengenile already sebengenile yes angithi uyabona ikhanyisa azoqala yikho nomphostoli Paul uletha kunamahloni ngevangeli linamandla kwabasindiswayo athi kumaJuda kuqala hey yes angithi uyabona bengithi ngiyandefend abomama ayibangichithe ake ngiyami mzala okay sakhuluma ngesifundo se leadership ngabaholi ukuthi abesifazane abaholi ibandla ngifuna nje ke mina ukuvela ekutheni bakhona bona abaholi noma ama leader ahola ini ibandla likaNkuluNkulu kodwa ukuthi nangendlela ekubekwa ngayo kumele siyilungise ngoba siyothi nje kwezikhathi kuthathwa ama-gift umuntu makuthiwa umfundisi bese kuthiwa umholi umuntu makuthiwa mhlambe umprofeti bese kuthiwa umholi umuntu maye eBible school yakhe maye kuya kuthiwa umholi ake sifundile izwi izenzo chapter 14 sisukela nje verse ka 21 yes 21 okay senzela nje ukuthi siyibeke le ndaba siyiveze ukuthi yona lento ethi abaholi abantu abelusayo abantu abanjani kuqala kwabona nje kwabesilisa ngoba abantu bayalahleka babheka umfundisi njengomholi singasho ukuthi umholi ngeke nefundisa kodwa leyo kufundisa noma leyo khola ayihlangane nani nezipho noma nama gift verse 21 chapter izenzo 14 verse 21 okay sebelishumayele ivangeli kulowo muzi bezuzile abafundi abaningi babuyela eListra nase Ikonio nase Antiochia baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba bame ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkuluNkulu ngezinhlupheko eziningi ake sifunde verse 23 sebebakhethele amalunga amabandla ngamabandla bakhuleka bezila ukudla bebanikela enkosini esebekholwa yiyo ifisa ke simbheke ku number 23 bengicela ukufundela nje ngesilungu ngapha 23 Paul and Barnabas also appointed elders in every church with prayer and fasting they turned the elders over to the care of the Lord in whom they had put their trust. Ngithanda kakhulu ke leyo ngoba iveza ukuthi ama elders iwona lawa ke alusayo emasontweni ke nama elders ezinye nje izinto abakwazi lokho bathi sebekholwe ke sebebakhethele amalunga bebakhethele ama elders ngithanda lokho wayichaza ngale ama vision amaningi verse 10 ama leader noma ama bishop isizulu sesithi umbonisi esinye sithi ke umholi isixhoza ngeke ngasithola isixhoza ke wayithinta kancane wathi amadoda amakhulu khona ozosuke ebona ngathi kunamadoda mhlambe bakhulu kunabanye cha isixhoza lesa amadoda amakhulu kusuke kusho ini ielder umholi babakhethela ke amalunga labantu bayakhethwa abazokwenza njani abazohola hayi ukuthi isipho sokuthi ngoba uyavangela bese kuthiwa umelusi cha hayi ukuthi isipho ngoba uyafundisa cha kulamalanga sibona abantu abaningi uthola ukuthi kuthiwa ungumprofeti unesonto lakhe noma unebandla lakhe uyalihola yena awuholi ngendaba yokuprofeta kodwa amalunga yakhethwa labantu ekuthiwa ama elders yini ama elders emasontweni kulabantu amasontweni abantu
ngoba sikhuluma ngebandla likaKristu. Ibandla likaKristu ilento silifunda kuphi lapha ezwini. Abantu ke bazikhandela ngokwabo. Emasontweni abantu mawuthatha ukubheka ama elders kubhekwa nje angazi noma icathana noma yini. Ilabantu laba benzani labantu laba ama bodyguard sometimes ilaba abasondelene nomfundisi othi mawuzofika esontweni uqala ukhulume naye kuqala before awukwazi ukubana ujump nje vinjwa yibo mangabe ufikile yabona ile yisebenze sikamfundisi no committee kamfundisi yes kanti ama elders ibona kabaholayo ini ke ibandla likaKristu ake siqhubeke futhi sifunde yona Zenzo chapter 20 chapter 20 chapter 20 yes chapter 20 suke nje verse ngiyacabanga lika 28 okay lika 28 engabe yilona uthi kumina la 28 so guard yourself and God's people feed and shepherd God's flock his church purchased with his own blood over which the Holy Spirit has appointed you as elders isayiphinda lithi ma elders ithi ke la izwini ke ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkuluNkulu azizuzele lona ngegazi lakhe ziqapheleni nina nomhlambi wonke abeke kuwo umoya engcwele kuba nibe ngababonisi sibe okwalusa kweluswa yini ibandla likaNkuluNkulu azuzele lona ngani ngegazi lakhe akuyamthanda no 29 athi mina ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzokungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi usho umpostoli Paul emva kokumuka kwakhe ilento ke egcina sekwenzeka noma kuvela le verse akathi isikhombisa ukuthi masifunda lapha na ku First Timothy ukuthi akube ngumuntu onjani akube ngumuntu ongathandi nanemali eningi manje uyabona ukuthi nakuveza la ukuthi kuzokuvela impisi ezihahayo ezingezokuhawukela ngoba uyahawukela lena kubheka hayi abantu abazobe sebefuna ukwenza njani ukuba izimpisi manje bedle kulabantu kodwa abantu abazokwelusa umhlambi belusa ngani ngezwi yabona ngoba uke wayifunda kahle le khomba ukuthi kweluswa ngani ngayo futhi ini imfundo kwalusa imfundo kufuna kube abantu futhi abaliqondayo kungabi umuntu osanda kukholwa kube umuntu oqonda kahle ini ilizwe ukuthi uyayiqonda lemfundo ngoba ulusa ngani ngayo futhi imfundo ngoba ubhekizwe ngalizwe ukuthi ngabe ayidukile yini njengoba ngishilo ngathi hayi ukuthi ulusa engathi ulusa inkomo kodwa ukubheka imfundo manje masekuthiwa ke bathi mangabe sebebakhethile bakhetha amalunga azokhona ukuthi eluse ngoba babe kade beshumayela kufanele kube nabantu abayiqonda imfundo nangabe mhlawumbe siyashumayela sekukhande kilokho endaweni ethize uma singaka asukwazi vele sihambe nje kumele sihambe sesinesiqiniseko ukuthi bakhona abayiqonda kahle ini imfundo abazoyibheka kungagcine sekufaka umuntu sekuqhamuka umuntu nje esebatshela ngofire la sifuna ozolokho igadile imfundo ukuthi ngoba bafundisa ufire la basayibambile imfundo ukhetha lamalunga akabheke ini imfundo enibekhetha nje amalunga lamalunga noma lama elder noma lama leader ama leader awazivali izipho zabazalwane kunezipho ke emzimbeni kaKristu noma ebandleni kaKristu masikhuluma ngomzimba sikhuluma ngebandla elungumzimba kunezipho ezikhona sikhona ke isipho sokuprofeta sikhona isipho sokufundisa sikhona isipho sokuvakela lezi zipho ezikhona abazivali bona into abayigadile imfundo ukuthi ingalahleki imfundo hayi ukufundisa bona kuphela hayi ukuthi nabo kumele kube futhi lesikhathi umuntu kube oyaziyo futhi imfundo ngoba njengoba ukuthi uyalazi ilizwi uzohluleka phela ukuthi eyigadi imfundo uma ukuthi kwayena akayazi ukuze ukuthi nawufundisa ngesipho sakho ungabe kanti sithi siyakubheka ekwazi ukuhlola ngoba bayahlola umuntu ukuthi singalo sithi uyafundisa noma sithi uyaprofeta kanti uprofeta imimoya yangaphandle hayi le kaNkuluNkulu sithi uyafundisa kanti ufundisa ilizwi laseBhayibheli school hayi le likaKristu manje bakumuntu oyiqondayo imfundo uyakhona ukubona akuyona lemfundo oyifundisayo la ufundisa yaseBhayibheli school yakho asinawo lemfundo enjalo la noma uprofeta uyakwazi manje kube umuntu oyaziyo na imfundo akungabi futhi umuntu osanda kukholwa onjani umuntu osanda kukholwa umuntu osanda kuphenduka usadinga ukufundiswa naye ayibambe kahle imfundo manje mayengakayibambi kahle imfundo akaqualify ukuthi engakhona ukwelusa ulusa kanjani ngoba akakayazi imfundo ngoba lento eluswayo imfundo
injalo kuluswa imfundo wachaza kahle njengoba nje ichazile nje lapha na kwizenzo 20 uzathi uMpostoli Paulo mathi yalusana umhlambi kaNkulunkulu ayizuzele wona ngegazi lakhe bese ethi ngiyazi kuzovuka phakathi kweni impisi uyabona amadoda aseqhamuke sethi pledge uyabona aqhamuke sethi ma ku December kumele phela kubonuswa inceku bathi sono ukuthi inceku ingabonuswa kanti nina nibonasiwe uyabona yabo zonke lezo zinto lezo uthi amadoda uthi ngoba kuzovuka phakathi kwenu amadoda azobe ekhuluma okwedukisa abantu kabakade ini imfundo so ke ziningi izinto ezenzeka lapha emasontweni uze kuthiwa kuno lady bishop angithi uyabona lady bishop sesiyichazile ichaza yini elder akuna mama ubishop la inkinga amasonto lawa agcwele kangaka lawa bahamba ngamanye nje ama movement njabo nje bafunda nje lokho bathi khona lokuthiwa uyi-archbishop balenze sekwenye into la ilento njengabani no reverend iyo into efanayo lithiwa archbishop asinakho lokho yes angithi uyabona eBhayibhelini nje kuna archbishop yini leyo ubishop nangu uyavela ngoba mawubheka bishop leader but uarch lo arch uqhamuka yena azoba ngaphezulu angithi wenza ukuthi kube umuntu lonomkhulu ke manje oyena baba kanti akusuka ubaba umuntu ogada imfundo ngoba usuka lapha na kubishop emasontweni abantu bese usiyoba iarch banetebhiso bona badlula uqale bomvangeli edlule beyini uyabekwa futhi yabona lokho eqhubeke ekhula manje ubusazi noma isipho noma yini ngoba yilokho awazi ukuthi ushiya nobani lesimanje na kwesinye kunjalo ngiyayithanda usasho kanjalo ngoba njengoba esasho nje izipho kwawona ama elders awayivala izipho ngoba uma ibandla lihlangene likhozana ngani ngezipho yikho lithini izwi kwaba se-First chapter 4 wabanika abanye kuba babe ngabaprofeti abanye abavangeli athi u16 wakhona umzimba usebenza ngokwelekelelana ilelo nalelo lunga noma leyo gift leyo uyabona njengokwesilinganiso sayo ngame ama hayi lento yokuthi makuthiwa kuyashadiswa ile one man show makuthiwa kuyangcwatshwa ile one man show makuthiwa kudliwa isidlo ile one man show makuthiwa kuthandazelwa noma ingane ile one man show uyabona into yamasonto i-out kakhulu uyabona emasontweni futhi umuntu ufike athi ungumprofeti uyalihola yena ini ibandla akuhlolwanga lezi impawu lezane ze-leadership uthi ungumprofeti asuke lapha athi ungumpostoli ilokho enza zona lezi zinto akade ezenze lokho eholile nje ushintsha nje igama kuphela asuke lapha abe udokotela ilokho enze nje into eyodwa nje yes angiyabona umvangeli kunesithombe sakhe ngaphandle nonkosikazi wakhe ungumfundisi kunesithombe sakhe ngaphandle nonkosikazi wakhe ubishopi kunesithombe sakhe ngaphandle uyabona nje uyabona so into engahlangani into lezi amasonto lezi azikho emKristwini okusho ukuthi noma ngathiwa hayi ukuthi mina nganqanela or ngafisa kodwa ngaphiwa mhlambe noma ngabe ke sengumvangeli noma ngabe sengumprofeti but still lama qualifications asasebenza kuwe awufisanga ke manje ngifuna ukuyithola leyo ukuthi lo akafisanga kodwa uyiphiwe lento igift okay igift iwela kule fivefold mani iphi gift usho gift yokuvangela noma yokufundisa noma ngabe yipi kodwa nje uphiwe yes ngoba enye yawo lawo yeba sihlukanisa angithi vela ama gift yona ayisipho kuphiwa yes kodwa le yobuleader kubhekwa impawu ziyabhekwa ngifuna ukubuza ukuthi ziyabhekwa yini impawu kumuntu one gift yes oh okay befuna ukuthola lokho cha ayibheke impawu okay lento vele ibe kuye nje mhlawumbe usungaze nje kwesinye isikhathi ngenze isibonelo ake sithi uyambona lo mzalwane uyavangela kodwa uphuza utshwalo ungathi nje akame nje phela ukuze phela angithi uyabona hayi kodwa ukuthi uyamdisqualify ukuba yini ukuba umvangeli wakhe ngoba ubengcwele phela ngoba uzomusha ivangeli awume ngokuphuza utshwala angithi uyabona kodwa awumdisqualify kodwa ngiyayithanda nje ubuyichaza nje mfowethu Makhaye uveza into ebalekile la umpela angithi emasontweni bayagcotshwa abantu ngamanye amazwi izipho bayanikezwa emasontweni bayasiqaphele le ngiyayithanda kakhulu ngoba uyibuza nje angithi bayanikwa uze kuthi use umvangeli asuke kumvangeli use umfundisi bayanikwa izolondela kanti gift awunikwi igift igift awugcotshwa futhi njengoba begcotshwa sibona ngawe thina kwesinye isikhathi sekuqhamuka abantu abathi bebefundiswa uwe hayi bese yasizwe ngoba hayi uMakhaye ubekade esifundisa mhlambe sibona unesipho lo mzalwane mhlambe futhi sicacise ngoba uma ngabe mina ngumfundisi bese nginikeza engimbonayo la igift uzothi ngamupha shuthi kuye igift mhlamba ke sicacise igift ibuya kubani ivela kuNkulunkulu
angithi nje lizwi kwabaseFest chapter 4 verse 11 lithi owenyukayo nguye futhi owehlayo nguye futhi wakhuphukela phezulu kwamazulu onke wabese banika ini izipho hayi mina mfundisi uyo wabapha ubani uJesu yes mawusunesipho ke siyakubona ngesipho sakho nesipho sini uyabona kahle bese usebe awuzubigcotshwa yithu sikubona hey bonke laba baphiwa abafundisi nje kunjalo lamasonto nje njalo kusho ukuthi inkosi yakhe uyena uNkulunkulu wakhe lo nomphaya njoba nathi sipho uJesu nje uNkulunkulu wethu nabo uNkulunkulu wakhe injalo nichaza mina benza kahle bebabeka nethombe futhi ngoba uNkulunkulu wakhe wenza kahle angibasoli yikho bayakhuphuka unyaka nonyaka kuzokuthi umuntu ube umshumayeli uzokuthiwa hayi ke uzobe ugcotha usengumvangeli uzokuthiwa ke usengumfundisi yes angithi uyabona ayikho indaba yikho amasonto ayafana elisindisiwe nelithi alisindiswa ngayafana amasonto ayifana ukudlala nje ukuthi usuke kwisonto elingasindisiwe wasuya kuyiburning the bushes international bible church ukudlala nje ayifanela zonke lezi zinto angithi into emiswe ngabantu ngoba nali ilizwe yes yabo so ke owesifazane akaloholi ini ibandla mhlawumbe uzoba mhlawumbe umunye uzothi mhlawumbe umlaleli mhlawumbe noma umbukeli obhekile uzothi wenzani uyakwenza nje okunye kukhona akakwenzayo uyayithola negift naye yes angayisebenza igift angava ngeke yes kodwa akangaholi ibandla should like masithi akangaliholi ibandla ngoba sikhulumile ngebishop akangabi upastor eWhite Sea ebandleni lika Christ eWhite City okay asiyeke leyo pastor ngoba iwela lapha ngama gift asithi akangabi ilezi yazinto lezi yakhe ukuthi emasontweni manje bayenza uyabona basuke bayihlukanisa kakhulu yes angithi uyabona basuke bayihlukanisa kakhulu asithi akangabi ielder noma umholi webandla noma ibishop noma overseer akangabi yini umholi inkinga yamasonto uyahola ibandla noma umvangeli njengoba kade esho Makhaye uyahola noma ungumfundisi okay nayi indoda akuyonke phela ahola yes nawo qualify wonke ngoba kube sekazi ukuthi indoda uyalihola cha hayi ukuthi indoda akuyona yonke akuyonke amadoda khona amaholi khona amadoda awumuntu ngoba uyindoda kumele sithi hola ngoba uyindoda awuholela ukuba indoda yes awuliphathele ibandla awulithi ngenxa ukuthi uyindoda no kumele ube nazo lezi yampawu lezi yazi hayi ukuthi nje mhlambe ngamanye amazwi uthinta ipoint ebalekile ngoba umnyuzo zathi hayi kusho ukuthi bathi kuhola amadoda yabona ngiyajabula nami ulivezile uthe umpostoli lapha na ku Titus chapter 1 verse 5 uma kukhona indoda engasolekiyo usho ukuthi maye ngekho kusho ukuthi izobe ingekho koze kusuke asinamholi ke koze kusuke bona laba ngamanye amazwi laba kade bezoshumayela ekhandekeli local mangabe sifika khona safika kule ndawo uma ngabe akatholakala kuzosuka abanye bethu bezohola la ngoba abazogada lemfundo ngoba akatholakala umuntu ngoba akatholakala akasizuphoqa ukuthi ebe khona ngenkani koze kusuke bona laba ahlale la ayihole lemfundo ngoba akekho la yes mhlamba until azabe khona manga bangabikho futhi ayikho into esingayenza yebo ngoba nanazi izipho asizenzi ngenkani nakuthiwa nje sibe zonke kumele phela ukuthi kube khona umvangeli bekhona umprofeti kuyenza ukuthi umvangela abanayi kule local akazuphoqa ngoba leso sipho kushuda asikho yebo kuyenza kube khona okushodayo kuyenzeka futhi bekuningi kakhulu kube nabafundisi abaningi kakhulu mhlawumbe be10 lo ziningi lezo zipha kulutho lokho okay yebo uthi umvangelo uyi1 yabo mhlawumbe nje ukuqedela nje futhi elinye ilizwi lapha na ku First Peter chapter 5 bese sithinta le yo mama ukuthi omama benzani bona yes ngiyafisa nje ke simbheke u First Peter chapter 5 First Peter chapter 5 verse 1 ngakho ngiyawancenga amalunga izothi enye ama elders ithenye ngiyawancenga ama bishop ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo no Petro nawo beyini beyielder na nofakazi wezinhlupheko zika Kristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa ngithi yalusani umhlambi kaNkuluNkulu phakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkuluNkulu kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo kungabi njengabazenza amakhosi sekwandileke laba fundisi laba bamanga mawuthi uyangena emasontweni wabo ukuthole sekubekwe nosofa sebehlala kosofa bazenza yini amakhosi
kuyosukuma ke wonke umuntu ke kuthiwa ke sukumeni sonke ke sukumisa ubaba wethu angithi yabona bazenza yini into nje sonto nje noma ngabe inyoni international Bible engasindiswanga ihlangene neburning the bushes international ziyafana zonke lezinto lezi sekuyosukuma kuthiwa kusukumele wonke umuntu ke kushawa izandla akwazi ukuthi ivela kuphi yonke lento leyo angithi into zabantu yes kubekwe no red carpet sekumele ke ubaba wethu ke yonke le nto leyo ke unkosikazi wakhe ke mayephuma etoilet kumele kube nomama abazomescort abahambe ngapha nangapha ngoba umama umfundisi akwenziwa all you need is love lapha ukuthi isipho sami unkosikazi wami akangendawo unkosikazi wami angendawo lapha unkosikazi wami bamphathele iBhayibheli uma ngabe kuthiwa ubaba wekhaya ubaba ophiwe unkosikazi ophiwe yes mangumfundisi unkosikazi wami akangendawo lapha wazi washo omunye ngangibheka idumisa ngelinye ilanga ethi ngangithandaza ngicela kuNkulunkulu ngithi ngisize uNkulunkulu manje ngishadwe ingceke sengizoba umama webandla hey alinceli leli bandla leli hayi alinceli alinamama umama okwenza hayi uyabona lo ndaba so ke akungabi ngabantu abazenza ini amakhosi yes uyabona phezulu komhlambi enabelwe wona kodwa nibe izibonelo basebenza ukuba yizibonelo labazalwane la yebo ngithi uyabona manje laba bayizibonelo zokudla imali ukuthi imali idliwa uyabona bebe isibonelo noma se-rape elakhe phela isonto ubani ozomhlalisa phansi akulona lika Kristu elakhe so ikhona into yathi into uMfowethu Makhaye ukuthi ke ngeke ngapha emakhaya ukuthi ke emasontweni abantu ama elder kuba ama committee noma kuba ama bodyguard yazi yashenye indoda esiyadlula nayo emhlabeni yangapha KZN yathi ngeke ngizwe mina ngama elders ngiyingceke kaNkuluNkulu mina ngabizwa angazi ukuzwa ngama committee uthi angazi ukuzwa ngama committee angithi uyaqonda ukuthi vela ama committee emasontweni kuthiwa yini ama elder uyaqonda kodwa wazi ukuthi yena mkhulu ngoba esontweni ama elders kwenziwa akusiyona into akuyibona kanti bona bebakhulu kahle ibona bebakhulu ibona amadoda amakhulu ibona ama leader yona leader yini lemfundo yiwo akhethe ukuthi ayigade lemfundo hayi yena ngokufundisa kwakhe so manje indaba yesonto kampela iqhamuka nje ihlekisa ukuthi umuntu wabizwa wazi ukuthi uthini angithi uyayizwa lo isangoma lento yobisi into izangoma ngeke uzuyibambe ngezwi leyato leya so ke baba yizibonelo manje ke benzani ke abantu bani besifazane Nkosi yes mawufunda nje izenzo Acts chapter 21 verse 8 and 9 kuyavela ukuthi uMpostoli Paula sangena kwaPhilip yes uthi uPhilip ke wayenamadodakazi noma wayeneintombi ezu4 eprofetayo banaza abantu besifazane ini izipho babe prophet yes angazi ngathi khona ufuna ukusho okay ake sibheke nje khona uTitus ukade usamthintile asiqhubekele nje phambili kancane uchapter 2 Titus chapter 2 ikuThito yes okay ngifuna ukuthi ke siyibheke nakhona la siyiqale nje ku2 vele okay ake ngifuna uverse 1 ngoba izosuka ilahleke ithi kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amadoda amadala mawabe ngazithibayo azothileyo ephilile ekukholweni nasothandweni nasekubekezeleleni amadoda amadala yikho silo sathi nawo amadala ke akuyo wonke amadoda asiye ku verse 2 kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele kungabi ngokuhleba kungabi izigqila zewayini eliningi babe ngabafundisi kokuhle bakhona abafundisini besifazane kokuhle asibheke ukuthi bafundisani verse 4 okay ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo bathande nabantwana babo babe ngabaqondileyo abamhlophe abaphatha kahle amakhaya ababunene abathobela amadoda abo ukuze izwi likaNkuluNkulu lingahlanjalazwa ngokunjalo bayala besilisa abasha ukube babe ngabaqondileyo iyouth manje ke ngifuna ukuthi ke sesiyabona ukuthi ikhona into abayenzayo bakhona abafundisi
abafundisayo besifazane kodwa bafundisa ini abanye besifazane ukuphatha amadoda abo nokuphatha imizi yabo abafundisa ini ibandla abalifundisa ukuqala ibandla singafike eholeni abalifundisi futhi bafundisa ini abanye besifazane nabantu abasha ukuthi bephathe kahle amadoda abo ukuze bephathe kahle nemizi yabo lithi kwenze kwenjani ukuze lingahlanjalazwa ini ilizwi likaNkulunkulu liyahlambalazeka ilizwi likaNkulunkulu masithola abantu besifazane abakholwayo behambe bekhuluma noma yini bekhuluma amagama angekho mnandi abanye bayethuka abanye nje nezingane zabo azinanhloni abazilutho ngoba kufuneka abantu abadala ekholweni abakwazi ukubayala labantu kwenze kwenjani ukuze kuleli ibandla likaNkulunkulu lingahlanjalazwa manje nabo banomsebenzi siyawuthanda umsebenzi wabo umuhle kakhulu benza ukuthi izwi likaNkulunkulu lihambe kahle banesipho esihle yibona abantu abakwazi ukuhola ukwenza njani ukufundisa labo besifazane abafundisi kodwa ini ibandla ezeholo ukuthi nje uwenje ukuthi ufundisa ibandla kwa uyo nangumfundisi wala usho umama uzethu uPaul angivumeli kubo wesifazane amela amadoda afundisa ibandla noma amele ini amadoda angivumi yabona kodwa nase ngoba uzwe elinganise ukuthi ngoba wayehluleka lo wesifazane wathi kade elingiwe waphindwe ehluleka futhi ubani uEva yabona manje uthi angimvumeli wesifazane abuthakathaka abantu besifazane ngeke kwazi ukuthi amela hole ibandla manje ukufundisa ngoweni kwendalo yakhe akuvunyelwe ukuthi uPaul angimvumeli akafundisi ini kwakulifundisa akalifundisi ibandla ugcina yini ngalabo besifazane nasekuholeni ke uyohola kanjani ngoba kwakulifundisa ibandla akalifundisi akabusi phezu kwendoda uyabona akabusi phezu kwendoda wathi komunye ke lahlwa iBible school yakhe ke usasho kanjalo Makhaye wathi hayi eBible school sayafunda ukuthi kwangamazwi lawa kaPaul bengaveli uNkulunkulu veza ke la uNkulunkulu khona athi ke khona ke abantu besifazana abalifundisa ibandla akukho la zoyiveza khona babedlala nje iBible school ngoba yayifuna phela babhadala futhi usasho kanjalo nje abanye baye bathi phela ngaleso sikhathi abantu besimame babe yiphatha ngalendlela futhi wayekhuluma endaweni ethile hayi ukuthi wayesekhulumela besimame bonke so wayezama ukuqoqa labo ngoba kwasekukhona ukungayiphathi kahle kwakuthile kwakwenzeka kuleyo ndawo leyo njengakuphi nami anginayo basuke bebaleka nje ayikho la izovela imfundo mangabe selichithekile igazi lika Jesu laba kuthiwa hambani nifundise hambani nezizizwe bese nibafundisa ukugcina konke ngeniyale ngakho manje liqale lichitheke igazi selichithekile kuzezo chapter 2 beqale bethi nawe endlu kaIsrael yazini namhlanje mabe bafundisa lithi abakholwa ngalelo langa ababhabhathizwa ngalelo langa baedwa kulibandla lithi babe sebehlala njalo isifundisweni sabapostoli uma sesiqalile ibandla sesibona befundisa abapostoli akukho lapha abafundisa khona iBible school akukho lapha abafundisa khona ukuthi wesifazane uyalifundisa ibandla akukho lapha abafundisa khona ukuthi wesifazane uyalihola ibandla kodwa sifike siqale lapho imfundo ngabani kaKristu ngomlomo wabapostoli befundisa ukuthi imfundo ime kanjani ngoba lento sibheka umzimba ibandla likaKristu akazuzele lona uma seliqala ibandla abapostoli abafike besinikeza imfundo esebandleni ngaphandle kwemfundo esesontweni lakho mawuziqalela isonto lakho kulungile uNkulunkulu Jesu angendawo ngoba uzuliqale nje ubukufundiswa ubani ukuthi isonto liyafounda liyaqalwa na ufundiswa ubani kodwa ngoba imfundo siyithola la ukuthi abantu siba eda kulelo bandla elaqala ukuthi eJerusalem siba eda kulelo bandla akunabandla esophinde sithi ngiyaliqala nginika negama ingakho ke imfundo siyibambala manje laba bazophinda begcobe bephinde futhi behole abesifazane kulungile phela ngoba basemfundweni yabo ngoba beze beBible school nje uma bebesebandleni bebebamba imfundo kaKristu Jesu bebengeke beze beBible school ngoba bebezokwazi ukuthi asinikwanga leyo mfundo yokuthi kuye eBible school ngoba lento ukuthi abesifazane bezofundisa sithola iBible school efundise wona lamasonto anamagama abo anikezwe amagama bewaqambe ubani church onyonini bani Bible church yonke into abayenza into yabo vele ngoba ukuze kube khona rivalent esontweni lakhe vele into zabo kunjalo into nje engahlangani ngeke ngezwe nje khona enye ivideo engeke ngayibona emalangeni nje kushukuke kuchazwa kumlando bathi ke mabechaza bathi kaMaqhawe ashumayela insindiso eNatal bachaza ke labo baba kuthiwa bafika nensindiso eNatal kuthiwa ke
bangichaza ke bathi hayi umkhulu ke lona ke wafika nensindiso ke uye esibukela kuye uye kubaba wawo wonke amakholo eNatal aseKZN yeah and labantu laba bashoma insindiso nabo noma bashoma insindiso lithi ke ilizwi kwabaseFesu chapter 2 verse 20 sakhelwe phezulu kwesesekelo sabapostoli nabaprofeti yebo and kodwa uyabona manje mabe ivesa bona bakheleke kule yandoda le eqhamuke eNatal manje yabona lezo zamasonto elinye ivangeli liya ivangeli silifunda la asilikopele eKZN silikopele eMpumalanga eGauteng leli lika Christ lifike namapostoli kuphela sakhelwe asinalo ivangeli laseNatal akunamadoda athiwa amaqhawe eNatal noma kuphi ekuthiwa nankalwa kakhulu yes asakhelwanga kiwo futhi nakhona abantu abakhinto zabo hayi singancoma umsebenzi owenzo mhlawumbe umduduze ehambe shumayela singancoma kodwa sakhelwanga kumduduze cha sakhelwanga kumduduze akunankinga nje singasho ukuthi hayi yasebenza le ndoda yasebenza umduduze yes ngoba ngithi inkinga uyabona ukuthi manje bayathanda abantu ukuzenzela nje ithixo nje bafike bavele kuthiwa bonke abantu abashumayela insindiso eKZN nangu baba wabo ngoba uye wafika nani nensindiso akuveli ukuthi yena wayethatha kuphi ngoba phela lento yokukholwa ichain ya njengoba nje abapostoli baqala yikho akekho umuntu ongafika to celebrate noma i20 years bekhona okwazi ayina chain ke leyo noma ichain yakho ibuye inqamuke ngoba sikhuluma ngechain sikhuluma ukuthi angithi laqala eJerusalem yes ilo liqhubeka makushuyela kuphinde khande kilokhathi ama branch kaKristu ebandla likaKristu kodwa lo qale lakhe iburning the bushes uphinde libe nama branch alo sekwelinye kodwa mawukhuluma ngebandla likaKristu ukwazi ukutshela ukuthi hayi senzele ukwaziwa ubani ugovernment uma angani uKristu buyaziwa ingani uKristu buyaziwa and mazi iburning the bushes yini yena avuma ama branches awo angavuma ukunikezwa ini amagama wona lokho ebranch eburning the bushes kodwa uyafuna lokho eqhubeke lapha engavumi yena ukuthi nawo awaqamba amagama manje linye lona ibandla nemfundo ke iyodwa lesifunda leseBhayibhelini leka Kristu le abantu leyo ukuthi kunabantu abaholayo beabesifazane imfundo yamasonto uyabona nje ngobusasho nje futhi nje angithi fana nayo into obevela nje ukuthi uye ubaba wamakholwa lo ayiveli ukuthi yena wayethola ngobani uma uthi uyalalela uzokuthi uNkulunkulu wamlanda ehlathini wahamba othandazela angithi uyayibona ke manje yabona umoya wentaba ke manje umoya wentaba hayi wezangoma phela lo yokuhawa uyolanda inyoko ehlathini uyolanda ehlathini angithi uyabona ihambe into yakhona inqamuke yebo angithi uyabona ngoba banjani bafoundile uvela umlando wakhona ukuthi kwakubani yes angithi yabo yikho into zakhona hambe noma ufundile izwi kuba nezinto la emasontweni uze bethi asikwenza ukuthi mawuthi nikuthatha apha ezwini bathi ubaba wathi angithi uyayibona into esonto ehlangana nobuKristu ukudlala vele kahle kuze silungise nje usazobuza vele abantu ufune siyikhulumele into bazi kahle abalaleli yekani imthunzi yamadoda kulona ibandla likaKristu munye umzimba masikhuluma ngemfundo nje kaKristu ile mfundo esebandleni esemzimbeni kaKristu ayimningi imizimba makuthiwa munye umzimba inye inkolo asikwazi ukuthi inye inkolo kodwa imizimba ibe u2 umzimba unalenhloko yonke uKristu Jesu abantu abaqonda ukuthi mawukhona uphenduka ushunyezwa ngoJesu uhlala kuye phela mawuhlala kunyoneni mission akuyumzimba kaKristu Jesu uhlala kuye kuze ufunde lemfundo kufanele vele le ndoda ikufundisa into yayo itshela hambe uyofunda noma yathwala ona yapi ngoba vele akusiyumzimba kaKristu lo akusumzi kunjalo siyo vele kunjalo into njengabambeki ukukholwa ichain ibandla laqala eJerusalem mawufunda uLuka 24 likaKristu verse 47 nishumayela ukuphenduka nokuthethelwa kwezona izizweni zonke niqale kuphi eJerusalem manje uyicelebrate kanjani i10 years sikhona selaba khona ibandla ngifuna sibuyeni la nithi indaba la ukuthi osimama unikiwe na umsebenzi yebo unikiwe and ngiyabelieve mina ukuthi the reason owesimame anikezwe lo msebenzi ngoba nawo uyiministry ubalulekile kungenzeka yini kubo mama ngoba engathi sebe uneglectile ngenzeka yini kube ingoba bawubukela phansi or mhlambe nathi thina bobaba sibenze bawubukela phansi baze bawuyeka bagijimela lo mangenze nje kanje hayi ukuthi mhlambe kungenzekana ukuthi sibenze bawubukela phansi inkinga abafunde emasontweni amasonto afunda kuma movement makuthiwa ama charismatic wonke umuntu oqala ukuba charismatic uzomuzwe sekhuluma ilanguage eyodwa esethi mawuthandaza ngama-tongues ilanguage ecashile esatshwa usathana ilanguage yeyingilosi mawuthi akaveza ilizwi awuyitholi angithi uyabona
Uyabona bafunda ama movement kodwa mawuthola abantu abasebandleni lika Kristu iyenzeka lenkonzo bafundisa omama bafundisa yini abanye omama bafundise futhi nabantu abasha okay inkinga yamasonto leyo yes amasonto afunda kubantu kuphindwe futhi okunye nje sashilo nje Makhaye uyabona nje iqiniso nje likhona sesilibonile ngoba sibuya kuwo amasonto lakhiwa ngamanga isonto lakhiwa ngezwi mawungasuka nje nawe nje vele uthi ubukade usezulwini izolo naxoxa noAbraham noNkulunkulu waseqala isonto amasonto aqalwa kanjalo amasonto uyabona so ayikho into efika ibe yiqiniso ngani ngesonto ngithi uyabona okay yeah umuntu wakho noma efuna imali ufika athi uNkulunkulu wakhuluma athi angeke ukusebenza usakhuluma njengalokho mzalwane ngifuna umsekela uMdunge akhanda namasonto kunento ayikhanda ahlangane nama-Bible school into eyodwa ya into njengoba uyihlukanisa angithi kuze kube nelanga nje ekhulunywa yonke umuntu kuthiwa kunalento ekuthiwa i-5-fold ministry yes ungathi yini nje leyo nto leyo ungathi ivela phi lonto leyo angithi yavela khona ivela awungifundele nje ivesi elilodwa komphethelele lesilungu elinje 5-fold ministry ke ngilibona angithi bathathele kuzo lezi phezulu 5 izipha azikho 5 azikho 5 bani ziningi kakhulu ya mawusufunda futhi manje uyabona ukuthi ziyadlula into engekho ngoba manje nazi izipho lezo wabethi 5-fold ministry bafike bebale nje ububala iFirst chapter 4 verse 11 ukuthi nguye wabanike izipho abanye baba bafundisa abavangeli wabale bebale sibe u5 bebale lapho uma bebala lapho futhi uzubona ukuthi into nje erobhani into yamasonto kodwa le 5-fold noma ebingelela ngiyayibingelela yonke i5-fold ministry kodwa ayisebenzi le 5-fold ministry noma ngabe kuthiwa ngabe sithi into ekhona ayisebenzi ngoba le ndoda yenza zonke izinto akabaniki phela asebenze ngokwelekelela into okay afundise ahlale phansi kusebenze omunye phela onjani bebe wonke le 5-fold ministry kodwa uphinde futhi yena adlisa isidlo ujike yena futhi afundise ujike yena prophet yena futhi ubhike futhi abe umholi futhi yena eluse futhi kodwa umprofeti uyini awazi njalo uyinteni ngeyi1 uyi5 points yena yedwa kodwa kuthiwa la kule 5 points kunerobhana yo bakhuluma beyiphikise ngamanye amazwi yikho amasonto ehlukana kangaka ngoba bagcina ngokubingelela nje usiyayibingelela i5-fold uzoshumayela wena uwo wenza zonke izinto kusho ukuthi mina mangifuna nami ukuyosebenza fanele ngiphume ngiyovulela yami isonto uvulelakho ayizona yiyo lento yenza amasonto ngoba esakhe sibhasiza usebenza ekhona lo asizukusebenza usebenzisa yedwa yena ye ebambe zonke manje into yesonto vele into engekho nje masikhuluma ngezipho sithi izipho ukuthi umfundisi umvangeli yini akusho umholi akusho umelusi akusho lona owelusayo ilaba abagade imfundo kodwa belusayo izipho nje abangeke bayafana nabo bonke abantu nabo futhi abelusi bayafana nabo nabanye abantu akusuba nesitulo sikasofa ngenxa yes ukusezoba nosofa othile ke manje mawungena ebandleni likaKristu uhlala noma ikuphi la uzothola khona indawo kuyafana akusinto ezophathola iBhayibheli eyibaqapha uthengelana iBhayibheli ekhuluma likusinda thenga encane nawe ungasisindi yeke iBhayibheli ngenxa yesikhathi nje hey njalo sebephathela namaBhayibheli ungazi ukuthi uzaphathele nje ubelithengelana lelisindayo uthengelana lelisindayo wakithi akuphatha amaBhayibheli lawa ngasindi usakazi kubabikho umuntu olokhethu uyakuphathela phathela iBhayibheli siphathele yabo so kakhulu sengigoqa nje nami ngesikhathi sesihambile ngempela into nje yesonto ayimanga ngezwi okubheke noma bethi bazo anointa umfundisi aba anointile lokuzana le 5-fold wa anointa lona yowa bayekeleni yona angithi ayisebenzi ayisebenzi hayi engizwile ukuthi hayi ukuthi omama babukeleke phansi ngoba sikhuluma leadership and futhi akungabi sengazathi sibhekise komama ngithanda ukuthi uyivezile Makhaye indaba ukuthi even no baba yaba disqualify abaningi abadisqualify so it means umuntu othile but mama khona bakunikiwe nokuvangela futhi bangavangela bavangela uke wenza an example ngamadodakazi lawa aye prophet ukhona kuseBhayibhelini so nabo banawo umsebenzi impela banomsebenzi kodwa manje ngathi iBhayibheli leli futhi bangabuya kulona lisiguide usho ukuthi kumele besebeka kaKristu hayi la angithi emasontweni amasonto aqalwa ngamanga vela ngithi hayi isonto lilulu banamanga nje mawuzovula isonto mawuneqiniso ngekhona kulula kabi makwanje ngibiziwe awukulula kabi
simple asivaleni yeah ayasivaleni cha usayivala nje nami sengibeka amazwi okugcina ngiveza nje ukuthi bazalwane abasibabukeli nabo abesifazane banazi izinto abazenzayo bayakwazi ukuvakela nje beshila umntungu bayafundisa futhi kodwa bafundisa ini abesifazane abanye bafundisa ibandla kodwa kuze konke siqoqe nje endaweni eyodwa kuze silunge kahle angeke sizivumelane uma usahlele intweni yomuntu ngoba vele kunomthetho wakhona ngeke ubuye uyomtshela umfundisi wesonto ukuthi hayi sekuthiwa sikwenzi lokho kuzothi hamba kwakho la kuwami la kodwa uzuqonde kahle hamba khona kuNkulunkulu ube sebandleni lika Kristu la uzokwazi ukufunda lento ebhaliwe hayi ufunde into yomnikazi wesonto lakhe siyabonga kunjalo cha siyabonga nje kakhulu kunjalo bayafanele abantu besifazane bahlabelela noma ngaze mhlawumbe noma kube nohlelo mhlawumbe noma kuthiwa uba uMC zonke izinto bangena kuzo zonke yes umpheko bangena bayasebenza nje kodwa uma bafundisa abantu abasha bafundise nomama abalifundisa ibandla as a whole cha balifundisa ibandla abaliholi futhi ini ibandla phansi ngomama bishop phansi lethi pastor phansi into zabantu yonke leyo nto leyo so nje siyabonga nje kakhulu no sina pastor wazi ukuthi usina nojuna mawenze njani so nje siyabonga kakhulu inamba yami ngiyatholakala ku 067 8288224 06782882224 siyabonga nje kakhulu ngempela abantu abaphuma emasontweni isonto liyakulimitha nje kakhulu lihlalise nje emangeni likufundise izinto ezingekho siyabonga amen guys bonke asengashiya inamba mhlawumbe hayi ngayishiya ngizobhala futhi nami 017711 inamba etholakala kiyo na ku WhatsApp okay hayi no kuhle once watholala ku WhatsApp okufunayo mangabe ukufana kuma social media seyokhuluma nawe yebo sidina lapho kulungi cha sibonge kakhulu isikhathi sini sibonge nakwembukela isikhathi sakho ukuthi ubukele kuze kufike la mina ke since ngiqalile le ndaba khonto enginotisayo ukuthi abantu abawusizakala abafuna uJesu nanga umuntu osizakala othi ngifuna uJesu or othi ngifuna uNkulunkulu hayi umuntu ofuna isonto ayinibeke kaningi hayi umuntu othi ufuna umfundisi ushabango yazini oyifunela nje uJesu Kristu antu ushabango waphuma endleleni amshiye phansi ushabango athi ngifuna uJesu Kristu kanjalo ke abantu bawusizakala kodwa ofuna nibekile kodwa ke onamathele ngaphansi kwendoda ethile ngeke azavumelane nayo yonke lento esesishilo kanti ke futhi ke ngiyangithanda nje ukuthi ngikhuthaza ongakakholwa kuJesu Kristu ukuthi ithuba leli lisebenzise sasekhona saphila buyisana naye nje awunga entertainwa ilezi ingxoxo mawuzizwa nyazi abanye zizobagitaza ukuthi yabona ngangishilo ngathi mama akungakitazi kodwa wena ubusele ngaphandle nawe buya kholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwakho sengibongela abafundisi ngabonga nakunina ababukeli siyayehla la sophinde futhi sigibele next time engakusho nje mina ukuthi sinithanda ngendlela esimangaliso akube umusa